pese yen pese Obofour ni din beba abontini biem Obofour din ma abontini biem eno mo mpe on Obofour beba abontini obedi din krofo atem ena wotwa asini no de abufa be keka nkwa obeka nsem bi ahu hia mo mpe obeye we no na wano atena se na ahye na bufuo no no so aba abontini no obeka setia wo kasetia wo pena hey me ba abontini se me betufo ena wo mpe ena wo yesi masa stay away me dia me come as me can straightforward me penya atwem wo me life ohwe stay away from Obofour issue e me ye wo se na wo ye sofo wo na ye konkron kona ne agrada nkokontokwa kona kokodi di agrada atem kona kokotu agrada afo wo ahihwe ohwe saa nkwasasem na wudie no obi anu a wonani je ho jai enyo wo so na ye a good Samaritan e me show obi anfifini stay away from it adum che no Obofour anya omu ntokwa no omu troto shade ama omu ho a twohu firi ho e me sinkonwa bi amfa ho e me ka bi amfa ho na Obofour din na ate akoda no agrada na ono na konkomua emo no so na konkomua emo no so ade na wote sa wo de Obofour ho to no pe na akotwene de ne ba bata bibi ho na wo ba be tunufo wo ba be shade no krache ye show we are watching you. Obofour that's it. And I'm missing some kind of water. One page out no you. Obofour will me. I had Attention TV in the University Foundation about Chidom. On my share. Tiasa me catch on. Obisa papa. Manta asodae. Ama me kra na mamusia. Anape a wohwe wada asodae ma wo kra na mamusia. Papa chuti kope odi aba ne prekese. Fatu je manehye. Papa chuti kope odi aba ne prekese. Fatu je manehye. Me pa chofa atetuntum tu je manehye. Na yam sa nyama me ensen abom. Uwi a me pa cho tieni. Me pa cho tieni. Sa asama do frewa de okokire. Na nyame da na dia na wase no. Ade a me pese wo yama me nie. E ba chuti. Pefura tabako na fa frade. Fa fra nyama me odi aba ne prekese no ene atetuntum na wahye no. Me pa cho. E ba chuti me. Me yemfa nsra oni padua nyina tena wiem. Me se de tena wiem 15 minutes sorry film. Yensan yema 15 minutes sorry film yensa 3 times. Adechi asan repeat sa for 7 days. Onyame sunsun no onyame ahon sa dai pone na wo so ye no e be free wakwan na wo wade wo. Me pa cho. Ye nyina nim se ana ho hi be ma bunsu. Se bunsu na ho hi be ma bunsu ho hi. On the same pia na no be kan. We no be kan do che dua. Any reverend Obofour atem. Ena me kra me ka yesu. Se na tie no ntwe ho film na ya sofo asem. Na we su na Mrante bi su free hu. Obeti be tse obeti o se bunsu atem na ho hi atem. Petata. Obeti na atem. Am arati be zuni. Na de be ma se bunsu na no ne be we. Obeti wa atem akodi mu ami bi o. Na me ma so penny na me kasi de bi me mpene. Because ho hi minim no beti maye. Ese me de adwebra betu ma ho hi. Na ni baba so fo de wo ya bibi sia na wo kwan. Ena no wo abedi ho hi acham de se ho hi de ma no. E ba to wo de tie me o. Krama of Adom fefiri abonten ba fie no. Ona no ho hi no wi do pene ko to twene no so wai. So na ezanke pedu ya boni tiri. Odi eti akwa ne se mo akeka che ho hi. Na se ho hi be ka bia. Na me ka je so o ma abotre mbra fo ma wo mpere no. Ye odi ehwe video no. Oho hi. Shut up. Okasa dodo. What did I make no? Okasa too much. So asem bia wo ka no Obofour side no me no nya adwene. Me no nya adwene. Shut up. What did I make no? Enye wa adwene se wa adwene su too much. Wo kwa ha no aba ha no akoka sei no ayi say shut up my boy. Ko no tum. Obofour asem na wo ka no u shade no too much.
why adwesa se wo tunifo ase de wo ka bibi wo ye bibi no yen ka asem sa sene a wo ka Obofour asem no me mani nche ho enye fe it's not nice so one Reverend Adom Kyei kontokwa na ase omu kasa twitwitwi omu ho a enye wo na ase oba be ka Obofour asem onu ne wa ayonko ha ka hunu se wo enye wo na oba be ka na asem enkrofo asete sa tribe we da hoda da long time emedan finfini emekreti bibi emeye ma agrada mesom emekeka bibi anfa ho come on tum shut up bro shut up bibia do ano beka enye wadwe sa sede wo ye huhuru awo asem bia beka hwese nya wo ka Obofour asem eni nyina so ena enye sei my friend shut up bro come on tum o pa asem dodo o kasa too much shut up Obofour asem na wo ka no kwani ade a meka cho se come on tum so if I say shut up asofu for me no omu ye mpanifo omu ni na anim se no beka but I said ube so ube chen fifini na wo ye ohun sa said ube tufu bi ube kan wanu tum omu na ye mpanifo shut up there just ani o man emboa se na wo shedi Obofour no enye fe enye fine I said you tunufo I said wo de muntie na no asem muntie bibi oh shit meba che I know the reason why opeso o kire se as wa kontokwa ama Obofour paint no opeso o kire se Obofour onjai de oye no ena ma kontokwa ama ebre bia na wo de audio bi kwa jade oye no emfa saa nneoma nketenkete na wo ya asofofo no wo ka mu ni na tribom I like you as a brother me do me pe wasem but I'm telling you the gospel truth say stay away from Obofour case we twu firi ho uni asem bia ka twu firi ho enkoka bi enye ohu ehuhuro ni awo say na wo ye no ede ntokwaba ade na wo ye no ede ntokwaba but you don't know obeye ohun say o na aba betunufu wo bedwamu o wa futuo bi afafo na frɛ no bra panyini Obofour mesrew papa ne ntokwa a wo ne ekon no just stop it enyina so bi ani so frɛ ne na ka kire no na wo ba be gina ho no ba be kase Obofour ne Adom Kyei a etokwa no mu kon no eni nyina so wo na ba be kire se wo se ono so na dofo omu so ba be kase yes ohu ahi ka no kure no ubon se de odo Obofour so beba ohu ahi jaza de oye no jase no na okreti ntokwa no watwe ohu akosi nchen jade oye no na mfatao wo de bia obekika nkrofo tirabom etokwa eda ho a wo be di agrada atem no utimi ni di na tem na akoye ohu Adom Kyei asem na wewewe jade oye no wo de okuntokwa awomre on una ba be ka Adom asofofo no mienu entokwa abom na abeja ma ko ntokwa pen ena ma yesei ena jai o kai odu obi na o de breme a ekoye sei ehu hia ye pechechire mu bia entokwa mu kuno social media no we are trying to say ye be yi nipa na nipa boni ni no wo mu ye be yi na film so kwa be ma ho adwiro sa ko weti beti tin ho hia ta masa social media no o transfer din samfo beba wo e mo die di maame atemu sabe na maame ni mo hwiu wo ka futu sema na bebo wo wo kan yansa sema bebo wo na pasa wo hwe the patient sa na Ghana for test soldier for ya won kire sema ye mema no e ma kura wo mu kura mo pu mema na oba nso pu na wo girlfriend gina ho wo kasa wa no to no be su wasumbe kasa orofo sasemu ya no otin mesere ho hi so dwaso o me ka wasam na eya sa Mrante no nya ne hwe amedi ho atem na wo obedi ho ahia atem no me pacho asofo ntokwa no eya ntokwa yei utimeti ho ahia atem eya ntokwa
Crash. Who does me so? Just office at them, dear, and social media, my training on. When you mean more. She fear 3 months I'll be the atom. What the atom did you say? She fear 3 months. Sabadam for fear the ame patch who badama bontia respect no ne bi o fie ati yen zakas makatro sabadam for fear hu ne onam bontia nya o fie ni na bunu because badam emo ya te hu ehia badam na so wa badam na abedi na tam dia hwe badam ni bi o fie nti ka bedi hu ehia tam no nke se hu se asema ko kan hu ehia bedi matem ko badam Obofour attention TV did akwa University Foundation and a boy chidom queen so dia adoye ene dia me ba cho hwe screen na se na no matter how far the friend enya me show macrown